Ngwatanio ya Ateti kana ya Ateti alama kwata mbau Silikali ya Kenya kwanza nimaambiisya Ndambuka ilembetani ya Ukamba Kuthoima kwianiiwa kwa mawatho alama maathaniwe kwikwa ilembetani ya Ukamba ni musumbi William Ruto ivindani ya kwikunia maleve. Ndambuka isu ilembetani ya kaondi ya Makueni yatongoewa ni minista wa utalii na kithio muwandu Peninah Malonza vala matwaisya umbano wambe na nthi kuma kilome skuluni wa musingi wa Sultan ndongo Ngwatanio iwetani kuendea kuatia mawatho ala Ruto wathanie kwika Makueni kati wa maondwangi. Ken Mulinge nukuelesya. CAS molota muveni wa uiti James Kimanthi mbaloka inenane waweta kielelo kinene cha Ndambuka na ingi ilame utoisi ilio mbungine ingi itano siya kaunti ya Makueni. Kuthuima kwianiiwa kwa mawatho ma President William Ruto ivindani ya campaign kwa ilembetani kana kwianisya lamata namba kwianiiwa na kuvania kwa milati ingi ya Maendeeo ilembetani. We had a blueprint. Na ninasema hiyo maneno kwa sababu waziri yako hapa. We had a blueprint ambayo tulitumia a lot of resources and time to come up with it. We signed that document in Makueni, and I believe most of you attended that function. We are also here to do a review. Tujiulize katika hiyo document ya blueprint ambayo tulitengeneza kama watu wa Makueni, are we ticking the boxes? Peki ndo tuende na kwika kati wasiendu ila tuetekelanile na musumbi muthenosu nikenda tuende yape imuiti yalete tuikaletina waiyema the leaders tukulanie what is it that we need to do and why are we missing out when the others are doing theirs. Minista muveni wa utalii na maundumana musia kithekani muwandu Peninah Malonza na akiweta mbe wa kilungu cha Ngwatanio yulo wathiyana cha mawatho ma President William Ruto Ukamba netama minite kwianiiwa baita lila mama mawatho alama minite kwianiiwa ilembetani Raisi anaumia directive ana asiaka undisiombe sipa kani tena national park kimanza kile kikuma pu kianyo katika ti national government yuko ate 50 na enu 50 Makueni mwendeni na alikavo nina sisi nevesi anasitu nisi adhinie ando makwiwe mawa walenzu na maengo nina asema hiwo mwenene tosu nina etembesa milioni maana kiendana 58 na nina asia milioni miongo 5 na miongo 5 Makueni Utula kilonza noko vizini na delegation azenzo usilikila na vaya nina mwea ili milioni miongo 5 tisu wiye. CAS molota James Kimanthi mbaloka iweta tavena vata wa ilembeta Ukamba kukwata mbau Silikali wa President William Ruto wa Kenya kwanza nikana kuendea kutetheka na milati ya Maendeeo. Ni mutavye piu wagwo unubiulie weta niwo ngukwia usumbi o wibo nyake 10 nisana ndo kwatiania akali kwenda kugenda piu niwo, and I'm telling you the truth. UDA is going to remain in power for the next 10 good years. And it is important for us as a community to start thinking, is it right for us? Is it right for our community? Is it right for our kids? Kwende ya tukunite siasa itakesa kutuna. If we don't change the way we are voting, if we don't change our culture, aki bainone ni odela. Baloko ingi iweta ilembeta ikatetheka kwa kwikalangaleko ya ulei ya Silikali. It is a time oyubikie ibika community tuambi oswani ati loba hapa pomwe na leto mwana witu ati alitie tambia limwe alike limwe letiele na yambi oti alikuma miaka 15 no mundi no letiele ndio ndio kwa tena ndio tunena. So we need to ask ourselves yojibu batia light tambia limwe kama tokete hiyo ugo ingi Ngwatanio sincerely speaking faith yandu maitu ikera yinyo. Delivotia Mutongo TV kuma Sultan Amud kaunti ya Makueni. Janeta wa Ken Mulinge.